3, 2, 1. Ka tūpera ngā tatau o ēnei whare, hei rehi mā ngā whānau i o tautahi nei mō te utu pai. He whare pairawa, tino hau, he whare ruru hau, hoki rā. I roto i te pā o He Waka Tapu, he tiaki e manaki a rātou. Nā te rōpū o He Waka Tapu ngā whare rehi nei I hanga, heoi ko Daryl Gregory, arā ko Papa D, te kaitaka kaupapa mō ngā whānau. This is amazing. We noticed that they came to us for abuse issues. A lot of their hassles were housing, accommodation, couch surfing, mum was in a refuge, all that sort of stuff. So we thought we've got to do something about this. Tēnei anō, te whakatīrana o wawata, o moimoia. Nō reira, kaore mutunga ngā miri kia koe e te rangitire. E ai ki te kaumātua o He Waka Tapu a Papa D, I tīmata tēnei wawata I ngā tau kotahi mano iwarau, iwa tekau. It's taken this long. It's not easy to build houses, especially community housing and cheap housing. That was the vision. How can we help people get a foot in the door, really? Nā, e te kau ngā whare hou ki konei. This is a 2-bedroom unit set up so that people can basically just move in and just need something to sit on and something to sleep in. E kore nui te putia o ngā whānau ka taon mai e rote I ngā whare. E ai kia Jackie Burrows, te kaiwhakahaere matua o He Waka Tapu, mā te noho I konei e tae ana ngā whānau te pena pūtea hei hoko I o rātou ake whare. It's really about people that want to save and own their own place. 8 of them are 2 bedrooms and 2 of them have the ability to be 3 bedrooms. Amazing, really, that we've been able to do it. And virtually debt-free as well. So a lot of people have come on board, had a great team. Ka tūwhera ngā tono mō ngā whare nei, nā kei wainga mai ngā utu e toru wari tekau ki te whārau tekau tāra I awiki. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.